muri crypto iyo ugiye kugura crypto biba byiza iyo wihaye target, kuko nk'iyi crypto ngira ngo muri kubona ibintu yakoze, ni ukuvuga ngo niba yazamutse inshuro katureba amazeru 1 2 3 4 5 6 ibaze kuva ku mazeru 6 ukazamuka ukagera kuri 0.3, bisobanuye ngo umuntu uzashora amafaranga ushobora guhomba n'ubundi ubuzima ntibuhinduke ukagwa muri wa wundi. Ariko nushora amafaranga urugero ufite miliyoni 100 kuri konte ufashemo 50 zijyanye muri cryptocurrencies, aho ngaho ntabwo iyo nama nayikugiye. Ni bibi cyane niba waranabikoze ugaruke vuba, kuko ni ikosa rikomeye. Nibura iyo wallet iba ifite wallet address, iyo wallet address ikunzwe kuba izwi, ni ukuvuga ngo akenshi yamanyuguta atanu y'inyuma akunzwe yaragaragara, ni ukuvuga ngo urayamenya. Kuvuga ngo nka wallet ya Michael Saylor inyuguti ziherwa nayo, amanyuguti aherwa kuri wallet address, za nyuguti zihera urazireba ukazimenya. Ya Andrew Tate nayo urareba ukabimenya. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye bari gukora transaction icyarimwe, kubera ko utaba muri ya community yabo ngo umenye amakuru, ni ukuvuga ngo iyo ubonye bari gukora transaction icyarimwe mu munsi umwe, icyo gihe umenya ko cyane cyane muri uku kwa gatanu, ariko umenya ko hagiye kubaho amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Nizeye ko mumeze neza. Uyu munsi ndaje kugira ngo tuganire kuri rwa ruganda rwacu rwa cryptocurrencies. Nk'ibisanzwe n'ubundi nicyo kintu usanga tuvugaho cyane, kubera ko abenshi muri twebwe nicyo kintu dufokasinzeho, dushakamo inyungu. Rero ni byiza ko amakuru amwe n'amwe tubonyemo tugomba kuyasangira, kubera ko twese turi ku murongo umwe, dushaka ikintu kimwe. Uyu munsi mfite amakuru make nshaka kubaha yerekeranye na crypto, cyane cyane nkaba mfite n'uburyo ushobora kuba wagura cryptocurrencies, nabwo turi buze kubuganiraho ku buryo bwiza. Ikintu nje kuvugaho uyu munsi twita 29 z'ukwezi kwa 4, bisobanuye ko tugiye kwinjira mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatanu rero umwihariko gufite muri iyi crypto industry nuko ariko kwezi abamiliyoniya benshi bakunze kuvuka bakoreye amafaranga muri cryptocurrencies. Ni ukuvuga ngo abamiliyoniya benshi bachivinga millions, ni ukuvuga ngo biba mu kwezi kwa gatanu. Bisobanuye ko mu kwa gatanu ni ukwezi kw'ama opportunities, kubera ko iyo sami igiye kwinjira bari aba crypto guy bakomeye bafite amafaranga menshi cyane, nicyo gihe bakora strategy ndi buze kubasobanurira kugira ngo babone amafaranga, bajye mu vacation, basohokane imiryango yabo, basohoke bajye kuryoshya. Kandi urumva ntabwo wajya kuryoshya udafite portfolio igaragara, utamaze gukorera amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero mu kwa gatanu habaho udushya twinshi. Hari crypto zikiza abantu, twebwe nk'aba traders cyangwa se aba investors batoya ntitunamenye ko zanabakije, ntitunamenye ko zabayeho. Ni ukuvuga ngo hari crypto iza igakiza abantu bari active, bafite ubumenyi buhagije, bamara gukira izo crypto zikongera zikaba zero, zikaba trash, zikaba trash, ntunamenye ko yabayeho. Ni ukuvuga ngo benshi muri twebwe iyo dushaka crypto zo kugura, zo guholdinga, ari nabyo nshaka gusobanura. Crypto zifite ibice bibiri. Ni ukuvuga ngo hari izi ngizi zisanzwe za Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP, Tron, Doge n'izindi nyinshi, ngira ngo turabizi ko ari nyinshi. Ni ukuvuga ngo izi crypto abenshi nizo binvestingamo bashaka inyungu. Ni ukuvuga ngo ni byiza, zino zitanga inyungu mu gihe runaka. Ushobora kuyigura ikaguha amafaranga runaka. Ni ukuvuga ngo ushobora kuyigura amadolari 100, nyuma y'igihe ikazazamuka. Ibyo turabizi ntitubitindeho. Ariko hari zitwa life changing, ni ukuvuga ngo hari izindi zitwa life changing. Ni ukuvuga ngo izo crypto ziba ari crypto nakwita ko zibaho mu rwego rw'uko aba ba crypto bano bakunda kwitwa ibifi binini,
barayirema bakayipromotinga ikazamuka, yamara kuzamuka bagahita bayikurashinga. Ndaza kubereka urugero rumwe muri zimwe muri izo crypto. Ni ukuvuga ngo iyo crypto iyo ibaho bitewe nabo, kubera ko baba babitekereje. Ni ukuvuga ngo hari icyo bita, ndumva wenda aya makuru ari ubwa mbere ngiye kuyavuga hano, hari abantu b'abakire b'aba crypto investors bafite private community. Ni ukuvuga ngo private community yabo, kugira ngo ube umwe mu banyamuryango bayo, ni uko uba ugomba kuba ufite nibura miliyoni 100 z'amadolari muri portfolio ya cryptocurrencies. Ni ukuvuga ngo ntuba ufite miliyoni 100 zo mu real estate, ufite miliyoni 100 mu bindi bikorwa runaka, oya. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ube umwe mu banyamuryango baho, winjire muri iyo community, ni uko uba ugomba kuba ufite balance ya miliyoni 100 kuzamura muri cryptocurrencies. Ni ukuvuga ngo abo ngabo usanga bafite private community, ndetse usanga benshi ari nabo baya amakampani dukoresha, izi za coin market cap, za ama wallet n'ibindi n'ama exchange, usanga benshi nyine n'ubundi baba bazi. Abo ngabo iyo mu kwa gatanu hageze, bo bakreya amacoin atabatwara na investment nini cyane, gatoya. Ni ukuvuga ngo noneho bakazinga bakoresheje ama platform yabo. Ni ukuvuga ngo ikazamuka umunsi umwe cyangwa isaha imwe, ikongera igakurashinga ikajya kuri zero. Ndaza kubaha urugero. Ni ukuvuga ngo muri crypto, wenda nk'urugero rumwe nshobora kubaha, ngira ngo muri kubona iyi ni crypto yitwa RCSC. Ni ukuvuga ngo iyi crypto screenshotinze ejo, na screenshotinze before, ariko screenshot ya before nabonye nyifite muri phone, kuyizana hano mu mashini byangoye. After ni iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo muri kubibona ko umunsi umwe yarazamutse, ku munsi wa kabiri ya crashinga. Mbonereho no kuvuga ati muri crypto, iyo ugiye kugura crypto, biba byiza iyo wihaye target, kuko nk'iyi crypto ngira ngo muri kubona ibintu yakoze. Ni ukuvuga ngo niba yazamutse inshuro, katureba amazeru 1 2 3 4 5 6, ibaze kuva ku mazeru 6 ukazamuka ukagera kuri 0.3, bisobanuye ngo umuntu wayikoreyemo, umuntu wayiguzeho iz'amadolari, umuntu wakoreyemo iz'amadolari 1000 gusa, umuntu waguzemo iz'amadolari 1000, amafaranga yakoreye mukore calcule ari mu miliyoni y'amadolari, ku muntu winvestinzemo amadolari 1000 gusa, 1000 cyonyine. Profit yakuyemo ni mu miliyoni y'amadolari, kubera ko niba yavuye ku mazeru 6 ikagera kuri 0.3, namwe murumva iyo move, murumva ayo mafaranga arimo kunangana. Ni ukuvuga ngo ahangaha hari abantu bagurishiriza ahangaha hagati, bakagurishiriza hagati, hari n'abaholding bavuga ati ngo yazamutse twakize, igahita ikurashinga. Ni ukuvuga ngo hano muri iyi crypto mubona, hari abayiguze n'ibyo, hari abo yahombeje na cya gihumbi cyabo, kubera ko ntabwo bafite amakuru ahagije yo kuvuga ati n'iryari tugomba kuva mu isoko, n'iryari tutagomba kuvamo. Ni ukuvuga ngo ahangaha kiba ari ikibazo cyane. Gusa izi crypto ni zimwe nababwiye zikorwa n'abariya abantu, akenshi ziba zitaranaba verified ku ma platform nka za coin market cap na za pancake n'izindi, ziba zitaraba verified kubera ko ntabwo ziba zirakuzuza ibisabwa. Ni ukuvuga ngo zijya no kugera ku ma wallet asanzwe, cyangwa ku ma platform asanzwe ya ma decentralized exchange, already yamaze gukiza abantu. Nk'ubu tuvugana ntabwo ishobora kuyibona kubera ko yamaze kuba crash, yamaze gucrashinga, yabaye zero. Ni ukuvuga ngo abakize bamaze gukira. Impamvu nkoze iyi video ni ukubera ko izi crypto zimeze nk'iyi ngiyi, zimeze gutya mu kwa gatanu nizo zikiza abantu. Ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa gatanu ziravuka ari nyinshi, zigakora ibitangaza. Ni ukuvuga ngo iyo zivutse, kabone niyo washyiramo amadolari 100, 500, 1000, ubuzima burahinduka. Bitandukanye n'izi zisanzwe ugura amadolari 1000 ugaholdinga amezi runaka, imyaka runaka, ikagwa 2, 3, 4, ariko izi zitwa life changing.
ukuvuga ngo zo bisaba strategy ikaze, bisaba strategy ku rwego rwo hejuru. Ni ukuvuga ngo ikindi navuga ni ukubera ko izi ziri high risk ugereranyije n'izi zisanzwe. Uvuga ngo zino zo zifite risk nini, urumva ushobora kugura iya mbere igafailinga, utarabikora ukagura iya kabiri nabyo ntibikunde, n'iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu, ariko imwe ukacinze, imwe ufashe amateka ahita ahinduka. Ni ukuvuga ngo uhita ukira, ni ukuvuga ngo ufashe imwe muri zo uhita ukira. Gusa izi ngizi ziri high risk. Impamvu ziri high risk ni ukuvuga ngo iyo urangaye icyo gihe usanga yagiye kuri zero. Ni ukuvuga ngo ushobora gutanga amafaranga ikajya kuri zero, ibaze nawe yaguhaye umubare runaka w'amafaranga, wagaruka ugasanga iri kuri zero. Ikindi iyi ngiyi kugira ngo uyikoremo amafaranga bisaba ubumenyi. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo umenye ko iyi crypto igiye kubaho, ni ukuvuga ngo hari nk'ibintu bibiri ushobora gushingiraho. Icya mbere, ngira ngo murabizi bari aba crypto man, bari aba investor bakomeye muri cryptocurrencies, buri wese abagira wallet yiwe. Ni ukuvuga ngo abagira wallet iriho capital yiwe cyangwa se portfolio. Ni ukuvuga ngo iyo wallet iba ifite wallet address. Iyo wallet address ikunzwe kuba izwi. Ni ukuvuga ngo akenshi ya manyuguti atanu y'inyuma akunzwe yaragaragara. Ni ukuvuga ngo urayamenya. Ni ukuvuga ngo nka wallet ya Michael Saylor, inyuguti ziherwa nayo, amanyuguti aherwa kuri wallet address, za nyuguti zihera urazireba ukazimenya. Ya Andrew Tate nayo urareba ukabimenya. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye bari gukora transaction icyarimwe, kubera ko utaba muri ya community yabo ngo umenye amakuru, ni ukuvuga ngo iyo ubonye bari gukora transaction icyarimwe mu munsi umwe, icyo gihe umenya ko cyane cyane muri uku kwa gatanu, ariko umenya ko hagiye kubaho crypto imeze nk'iyi ngiyi. Ikiba gisigaye, challenge bisigaye ni ukumenya iyo ariyo, ariko nabyo wabyicaye ukicara ugatuza birashoboka ko ushobora gukoreramo agatubutse. Ni ukuvuga ngo izi crypto kugira ngo zigukize bisaba ko uri umuntu uri active cyane, bisaba ko uba uri active ku rwego rwo hejuru, kubera ko ushobora kuyigura, wamara kuyigura igahita izamuka ukiyigura, mu isaha ikurikiye ikongera igakurashinga, kandi waza kugaruka ugasanga yamaze kukwica. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bibaho cyane no ku ba traders. Niyo mpamvu nkunda gutanga inama, mbere yo kugira ujye mu isoko ugomba kuba ufite discipline, uzi icyo ushaka mu isoko. Nk'ubu ngira ngo urabona iyi crypto yitwa Liva, kuvuga ngo ngira ngo murabona ko yo iri verified nta kibazo, ngira ngo murabona ko yazamutse ivuye ku $1.6, ariko iyi launching iri munsi yaho. Ni ukuvuga ngo ijya kugera hano kuri za coin market cap. Ni ukuvuga ngo abakiriya bamaze gukira, iyo bagiye kuzigura hariya kuri Dex Screener n'ahandi zicuruzwa zikivuka, ni ukuvuga ngo ziba ziri mu mazero. Ni ukuvuga ngo noneho iyi coin market cap ijya kuyilistinga yamaze kuzamuka. Ni ukuvuga ngo murabona ko igiciro cya coin market cap yavuye ku $1.6 igera ku $87. Ni ukuvuga ngo ukwezi yapushingiyemo cyane, ukwezi yazamukiyemo, kuko urabona ko candlestick hano imara ukwezi. Ni ukuvuga ngo ukwezi yapushingiwemo ni nako kwezi yakwashingiyemo. Ni ukuvuga ngo candlestick ifite agakoni nk'aka ngaka, bisobanuye ko yazamutse ikagera ku giciro cyo hejuru, ikongera ikanyunyuka igasubira hasi. Ni ukuvuga ngo ukwezi yazamukiyemo ni nako kwezi yamanukiyemo. Ni ukuvuga ngo umuntu warangaye hano yarahombye. Ni ukuvuga ngo ntabwo yahombye, ariko amafaranga yakoreye ibyanze bikunze yaragabanutse. Kuko mu bantu cyane cyane twebwe tubona coin izamutse tugatekereza ko ikomeje kuzamuka, ugerageze ku $87, nta kindi gihita kiza mu mutwe usibye guselingira ku $100. Wowe nicyo kintu gihita kikuzamo, cyangwa $150. Ntutekereze ko ishobora gukurashinga. Icyiza rero ni uko ugomba kuba ufite plan y'aho isoko riri bugere, ukava mu isoko. Iyi ni coin ya kabiri. Izi coin ndi kubereka mpereye kuri ya nahereyeho n'iyi ngiyi, ni ukuvuga ngo
ni mu minsi 3, ni ukuvuga ngo zibayeho mu minsi 3. niba muri kubabwira ati izi crypto mubona zikiza abantu mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatanu abamiliyoneri baravuka kubera ko afata amadolari y'igihumbi, 2,000 ibyo crypto ikamuha billions n'amabilions mu manyarwanda. Ni ukuvuga ngo ngira ngo muri kuyibona iyi ngiyi nayo ifite amazeru 1 2 3 4 5 6, ifite amazeru 6. urabona ko yakuye 3, bivuze ngo umuntu winvestinze amadolari 1,000 profit yabonye karikire wenda yatworohera duhita twongeraho amazeru 3 yaje kuvaho hano. Amazeru 3 ubwo turasanga yakuyemo 1 million USD kuri investment y'amadolari 1,000. Ibi bintu byo byabaye mu gihe kingana iki? Ni ukuvuga ngo yazamutse ni mu isaha noneho. Ni ukuvuga ngo isaha imwe yazamutse ikora ibyo bitangaza, isaha ya kabiri irakurashinga iramanuka. Ni ukuvuga ngo izi ngizi impamvu mpita nzi screenshotinga nuko nzi neza ko zihita ziba delisted, zikavaho ko ziba zabaye zeru, nta mumaro zigifite. Ni ukuvuga ngo abakiriya baba bamaze kuyibyazamo umusaruro, bamaze kuyikuramo ayabo bagahita bayisa. Nk'ubu ngubu iyi ngiyi uyisacinze kuri coin market cap ntiwayibona, kandi nyamara ni naho nayo screenshotingiye. Ikindi ziba zitaraba verified kubera ko aribwo ziba zikivuka, ziba zitaraba verified. Ni ukuvuga ngo bari coin iza nyine ikiza abantu cyangwa ibica yikomereza ibyabo. Ni ukuvuga ngo izi ziri high risk. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uyinvestingemo bisaba ubumenyi buhagije, no kuburi ucanye ku maso, kuburi active, ndetse ntabwo yinigombera ibishoro binini. Ikindi nkunda kubibutsa nuko burya aho kugura crypto nyinshi zitandukanye wagura nkeya ziri high quality. Ni ukuvuga ngo usanga hari nk'abantu wenda nta muntu tuziranye wahangaha twamenyaniye hano ku Ihumure, usanga afite crypto zirenga 20 yaguze. Yego ni byiza zishobora kuzamuka, ariko mu buryo bwiza bwo kuinvestinga usanga yari investinze amafaranga menshi bitewe nuko yaguze nyinshi, usanga bimutwara amafaranga menshi. Ariko iyo uguze ku giciro gitoya ukagura crypto ziri high quality, icyo gihe ntekereza ko inkeya ziri high quality ziruta nyinshi ziri low quality. Aho kugira ngo ugure nyinshi ziri low quality, wagura nkeya ziri high quality zizaguha amafaranga. Inkeya kugura nkeya bisobanuye ko na investment iraba ntoya, ugire risk management, ugire ukwinvestinga amafaranga makeya. Ikindi inama nkunda gutanga, ntugashora amafaranga mu iri soko rya cryptocurrencies ushobora guhomba bikakwafecta mu buzima. Ntugakore iryo kosa. Ni ukuvuga ngo uzashora amafaranga ushobora guhomba n'ubundi ubuzima ntibuhinduke ukaguma muri wa wundi. Ariko nushora amafaranga urugero ufite miliyoni 100 kuri konte, ufashemo 50 zijyanye muri cryptocurrencies, aho ngaho ntabwo iyo nama nayikugira. Ni bibi cyane niba waranabikoze ugaruke vuba, kuko ni ikosa rikomeye. Nibura muri miliyoni 100 ugomba gushoramo amafaranga makeya, n'ubundi ubizi neza ko anytime wa losing. Loss zibaho hano mu isoko, ndetse ni nazo nyinshi. Ni ukuvuga ngo abahomba nibo benshi kurenza abakira mu isoko. Ni nayo mpamvu ukwiye gushyiramo amafaranga. Ushaka inyungu nibyo ni byiza, gufata risk ushaka inyungu ni byiza, ariko risk ifite imibare. Risk wafata ntusubire guhinga, ntusubire mu bukene. Icyo kintu ni ukujya mucyubahiriza, kubera ko crypto iyo ari yo yose, isoko iyo ari ryo ryose, kugira ngo rikoremo amafaranga bisaba discipline niyo ya mbere ikonta mu isoko. Ni ukuvuga ngo izi crypto rero zimeze nk'izi ngizi ndi kubereka, zibona ko zikora ibitangaza. Ntabwo ko zikora ibitangaza ku rwego rwo hejuru. Mu kwa gatanu ziba zihari, ziravuka ku bwinshi. Ngira ngo murabibona ko n'ubundi zamaze gutangira, zamaze kubaho. Ni ukuvuga ngo ahangaha icyo usabwa, ushobora gufata nk'amafaranga runaka ukavuga ati wenda iyo nzajya mbona bitewe n'ubumenyi runaka ufite, urwego rw'amakuru ufite, ugati nzajya nshyiramo amadolari runaka, wenda ukayagaba capital wenda ushaka gushyiramo ukayigaba inshuro 5. Noneho iyo ubonye ugashyiramo 1/5, iyo ubonye ukashyiramo wenda ikindi, ugateganya ko muri 5 nibura ugomba kugira iyo ufata. Ikindi ntabwo izi zazindi bagura ngo biryamire. Iyi ngiyi nuvuga ngo iyo wayiguze ntabwo uryama, utegereza ko hari buze kubaho ukuba ryahindukira. Niba ryazamukaga
utegereza ko ribuze gushyiraho ukumanuka. Niyo ubonye gitangiye kumanuka cyangwa se wenda urundi rwego rwa analysis n'urundi rwego wenda rwa fundamental ukaba wagurisha. Ni ukuvuga ngo ibingibi ni coin iza ikabaho iminota mikeya ikongera ikazima. Niyo mpamvu ubona umuntu akubwira ngo ngiyewe nakijijwe na cryptocurrencies, crypto yagukijije ni iyi, akayikubwira ukumva ntayuzi, kubwira ngo ntayuzi. Nk'ubu ngubu usanga hari abantu bagura crypto baziguriye ku ma exchange kuri Binance, gutegereza ngo izajye kuri Binance bwo ntibishoboka. Inagiyeho yagiraho yaramaze gukiza abantu babo, yaramaze gukiza abantu byararangiye. Bona kuvuga ngo rero no kwitwararika tukareba ko izi crypto twazikuramo amafaranga, twazikuramo agatubutse. Ni ukuvuga ngo birashoboka cyane hano, kuko ifite discipline birashoboka. Icyo usabwa ni discipline. Ni ukuvuga ngo hagize nk'umuntu ufite ikibazo yaza kunyandikira, nkaba namusubiza kuri WhatsApp yanjye 0739223264. Ufite ikibazo cyerekeranye na cryptocurrencies namusubiza. Ikindi mugomba kuba active, kuko muri uku kwa gatanu natwe turebe ko twaba abamiliyoniya mu madolari muri uku kwezi, kubera ko icyambere ni skills na investment ntoya,